se zove ova noć? Do jaja. Stvarno do jaja. Kako je u žuri? Vrhunski. Već sam ti rekao, znači izvrsno. Jaja. Evo ga, znači u žuri je do jaja, a evo ga, možemo pohvaliti i Zagreb Exclusive Card, jer u žuri je sa Zagreb Exclusive Card. Kako si rekao? Zec, do jaja. Kako je u žuri pet? Pa do jaja. Do jaja! Do jaja! Večeras je do jaja! Do jaja! Do jaja! Do jaja! I kako je u žuri pet? Do jaja! Do jaja! Do jaja! Do jaja, čovječe, do jaja, Ako se program zove do jaja, kako mora biti? Onda mora biti do jaja, nikako drugačije.